Ćao, ja sam Đura, putnica kroz vreme. Danas imamo još jedan favorites video. Top 5 arhitektonskih objekata sa Bliskog istoka iz perioda Neolita. Ono što je zajedničko za svih 5 objekata koje sam danas izdvojila i koje sam posetila i dok sam živela u prekeramičkom neolitu, jeste da su to građevine javnog karaktera i da je svih 5 objekata iz prekeramičkog neolita. E sad, moram da objasnim prvo dva termina. Jedan je građevina javnog karaktera, a drugi je prekeramički neolit. Dakle, građevine javnog karaktera su objekti u čijoj izradi, popravkama i upotrebi učestvuje jedan deo zajednice ili cela zajednica. Dakle, one su na nekom komunalnom nivou. Drugi termin je prekeramički neolit. E sada, ko je gledao video unboxing neolitskog paketa, već zna nešto o tome šta čini zapravo neolit. Ko nije, izvolite, pogledajte video, pa se vratite ili odgledajte ovo, pa posle toga se još malo informišite o tome šta je sve to neolit. Prekeramički neolit je period u kojem sve inovacije koje čine neolit se dešavaju. Dakle, to je period kada nemamo domestikovane životinje u startu, nemamo u startu domestikovane biljke, nemamo keramiku, zato se i zove prekeramički neolit, ali ti procesi se tada odvijaju. U periodu prekeramičkog neolita dolazi do domestikacije žitarica, kasnije i do domestikacije životinja i tek negde krajem prekeramičkog neolita dolazi do pojave keramike. A ono što postoji od starta, to je povećana sedentarizacija. To je period koji je trajao od recimo 9600 do 7000 godina pre nove ere i tada se dešavaju značajne promene i na simboličkom planu. Prva građevina o kojoj ću pričati, tačnije kompleks građevina, se nalazi na lokalitetu Gobekli Tepe u jugoistočnoj Turskoj u regionu Urfa. Taj kompleks građevina se nalazi na jednom krečnjačkom platovu. I kada smo mi živeli tamo 9000 godina pre nove ere, taj krečnjački plato je bio okružen stepom, koju su činile divlje biljke, divlje cerealije, dakle divlja pšenica, divlji ječam i u tom području je bilo dosta divljih koza, ovaca, gazela, bilo je hrane u izobilju. Tu su bila i drveća pistaća, badema, dakle mi smo zbog toga mogli tu da živimo duži vremenski period, nismo morali da se selimo. I izgradili smo nekoliko kružnih objekata, velikih dimenzija, koji izgledaju fenomenalno. Hajde da vidimo kako su izgledale ove građevine. Ovde možete videti jednu od kružnih građevina. Dakle, one su bile kružnog oblika i izrađene od kamena. Ono što je najkarakterističnije za njih i najinteresantnije, to je da su imale ove stubove u obliku slova T. I ti stubovi zapravo su predstavljali ljude, a na njima su bile prikazane predstave različitih divljih životinja. I to u ispupčenom reljefu. Eto, to možete videti na sledećim slikama. Tu su se pojavljivali i divlje goveče, različite lisice, ptice, lešinari, zmije, pauci, divlje goveče, svega i svačega je bilo. Evo ovde možete vidjeti recimo jednu pticu, možete vidjeti škorpiju, bilo je i škorpija, znači najrazličitijih životinja i kako je ovo savršeno isklesano. A sve je to rađeno uz pomoć kamenih alatki. I sada zamislite vi 9000 godina pre nove ere da vi gradite ove stubove koji su bili čak i do 5,5 metara visoki. I vi ih gradite samo uz pomoć kamenih alatki, štapa i kanapa. Evo ovde možete vidjeti i kako su postojali i ovi baš plastično urađene životinjice na stubovima i to sve, još jednom ću ponoviti, 9000 godina pre nove ere. A sada ćete vidjeti i dokaz da su ovi stubovi zapravo predstavljali ljude. To možemo vidjeti na ovom stubu, gde sa ove šire strane stuba vidimo ljudske ruke, a sa uže strane stuba vidimo prste. I oko cijelog stuba zapravo ide neka pregača koja je bila zakačena u predelu stuka. Postolje ovog stuba je bilo izrađeno isto od krečnjaka
i ukrašeno ptičicama. Znači, vodili su računa o svakom detalju. Ovo je jedno remek delo ljudske arhitekture, istorije arhitekture. Treba svi da uče u svim školama, na svim fakultetima. Treba učiti o Gobekli Tepeu, najstarijoj građevini javnog karaktera na svetu. Druga građevina se nalazi u naselju Jerihon u današnjoj Palestini. To je Jerihonska kula. Ona je bila izgrađena od neobrađenog kamena, 8,2 metara visine i na samom vrhu, kao što možete vidjeti ovde, imala je otvor. Taj otvor je bio povezan sa podnožjem same ove kule i tu su se nalazile stepenice. Znači, putem stepenica ste mogli da dođete od dna do vrha ove kule. Stepenice, za razliku od kule koja je bila od neobrađenog kamena, su bile od obrađenog kamena. Ovo se sve dešava 8300 godina pre nove ere. Vi možete da zamislite da 8300 godina pre nove ere mi smo napravili nešto ovako. Nešto toliko monumentalno što i dan danas je tu i može da se vidi i možete da posetite. Dakle, nije nešto što se srušilo hiljadama i hiljadama godina koliko je to u životu, već i dan danas možete da odete i da vidite svedočanstvo nečemu što je napravljeno pre 10.300 godina. E sad, ono što je zajedničko i za prvu i za drugu građevinu, to je da su bile kružne osnove. I to je jedna od karakteristika ranog prekeramičkog neolita ili prekeramičkog neolita A, kako ga danas arheolozi zovu. Treća građevina je iz naselja Nevali Čori, koje se nalazilo u neposrednoj blizini Gobekli Tepea u jugoistočnoj Turskoj. Ova građevina, za razliku od prethodnih, je bila pravogane osnove. I ono što možemo vidjeti i na ovoj fotografiji jeste svedočanstvo koliko dugo je ona bila u upotrebi. Jer, šta ovde možemo vidjeti? Možemo vidjeti dve različite faze. Kako je ova građevina prvo bila veća, a posle su je smanjili tokom neke remodelacije prostora. U ovoj građevini takođe su pronađeni stubovi T oblika, kao što je to slučaj na Gobekli Tepeu. Evo, i ovi stubovi su isto imali te ručice koje se završavaju šakama na užoj strani stupa. Tako da i ovi stubovi su zapravo predstavljali ljude. E sad, ova građevina je izrađena od kamena, kao što možete vidjeti, a njena unutrašnjost je presvučena, pod je presvučen teracom, o kojem ću malo kasnije pričati, a sami zidovi su bili presvučeni krečnim malterom i bojani u crno i u crveno. Ono još što je veoma interesantno za ovu građevinu, to je da uz sve zidove su išle klupe i postojale su niše u kojima su se nalazile zapravo skulpture, poput ove glave sa zmijom, ili ovog, kako nazivaju sada, totema, tako ga danas nazivaju. Znači, ovde možete vidjeti, tu su bile dve glave i jedna ptica na glavi ove dve osobe. Ili recimo ovih predstava ljudi. Četvrta građevina dolazi isto iz jugoistočne Turske sa lokaliteta Čajeni Tepesi. E sad, ova građevina je malo drugačija od onih o kojima smo već pričali, jer tu postoje određene karakteristike koje nismo videli kod drugih ovih građevina. Ona ima i jedno veoma interesantno ime. Zove se Skull Building, skal kao lobanja, a sada ćete ishvatiti zašto. Ona je trajala čak i duže od prethodne sa lokaliteta Čajeni Tepesi, jer ovde možemo videti 3 faze izmene tog prostora. Prva faza se odlikuje ovim delom sa apsidom. Dakle, ovde možemo videti zid od kamena koji je u 2 reda, a na ovom delu ovde pronađena je jama u kojoj su bili brojni ljudski ostaci zajedno sa rogovima govečeta. Sada već vidite zašto se ova građevina zove Skull Building. Druga faza je još bolja. Znači, tada više ovaj deo sa apsidom ne postoji, to zanemarite na ovoj fotografiji, već je sada ova građevina pravougaonog oblika. I šta su uradili? U ovom delu ovde oni su napravili kripte. 3 kripte koje su bile popunjene ljudskim kostima. Uglavnom dugim kostima, što su kosti ruku i nogu i lobanjama. Bilo je i nekoliko sahrana žene i dece,
I pronađene su tu različite perle od bakra, od malahita tačnije, perle od morskih školjki. I taj deo je od ostatka ove građevine bio odvojen jednim stepenikom i sa dva uspravna kamena koje su bili kao graničnik. A ove kripte su bile popločane isto kamenim pločama. Zidovi su takođe bili od kamena, a sa unutrašnje strane zidova su postojale klupe. Na zidovima su bili okačeni rogovi govečeta. Tako da možete videti da postoji ista simbolika u prvoj i u drugoj fazi ove građevine. Dakle, ona zadržava istu funkciju. Treća faza je još interesantnija. Zadržava se ovaj prostor oko kripti, ali iznad njega se grade zidovi i 3 prostorije. Te 3 prostorije su takođe bile popunjene ljudskim kostima. U ovom delu ovde sada na policama stoje ljudske lobanje, a ovde se nalazio i jedan kamen, jedna kamena ploča na kojoj su prinošene ljudske žrtve i žrtve govečeta. To je potvrđeno još i na osnovu jednog kremenog noža, velikog kremenog noža koji je tu pronađen, koji takođe ima ostatke ljudske i goveđe krvi. Sada možete zamisliti kako je izgledala ta građevina. Evo sad ću vam pokazati i neke slike iz nje. Vidite, ovde možete vidjeti ljudske kosti i tu je pronađeno preko 400 individua. Znači, preko 400 ljudi je bilo sahranjeno u ovoj građevini. Peta i poslednja građevina dolazi iz istog lokaliteta, dakle sa Čajena. I svoje ime je dobila po materijalu od kojeg je napravljen pod. Dakle, ona se zove terrazzo building. Terrazzo je vrsta materijala. Kako ga dobijamo? Tako što u krečni malter se dodaju komadići gline ili komadići krečnjaka i takav pod, takva smesa je mnogo tvrđa, mnogo izdržljivija i mnogo bolja zapravo od običnog krečnog maltera. Ova građevina je imala temelj koji je napravljen od kamena. Tako da bi se prekrio taj temelj i da bi se dobila ovako ravna i velika površina teraca, bilo je potrebno mnogo rada, mnogo truda i dobra organizacija. Ovaj pod je zapravo bio crvene boje. I ta crvena boja je dobijena tako što je korišćen crveni krečnjak. Ono što je još zanimljivo je da postoje 2 para ovih paralelnih belih linija koje možete videti ovde. I one su napravljene tako što je umesto crvenog krečnjaka dodavani su komadići belog krečnjaka. Zidovi su napravljeni od kamenih ploča, dakle ne od onog kamena sitnijeg kojeg su napravljene bile prethodne građevine, već od kamenih ploča. I ovde možemo videti 8 pilastara. Ove su ovakvi stubovi koji nisu odvojeni od zida, već su pričvršćeni za zid, zovu se pilastri. I vidite ovako po 2 na početku i na kraju ovih linija. Ovo u ćošku je zapravo jedna depresija koja nije bila obložena teracom. Ta depresija je, oko te depresije je jedan obod od kamena i na njoj su isto bili tragovi ljudske krvi. S jedne strane ovde postoji i jedan reljef ljudska glava. Tako da možete vidjeti koliko su različite ove 2 građevine sa istog lokaliteta, koje su čak u jednom trenutku bile korišćene i istovremeno. I videli ste, monumentalna arhitektura postoji još u prekeramičkom neolitu. Dakle, pre nego što smo imali keramiku, mi smo gradili velike građevine, mi smo se organizovali, mi smo imali jasnu organizaciju u okviru naših društava. Mi nismo bili neki divljaci koji su tako trčkarali, neki primitivci koji su samo hteli da zadovolje svoje bazične potrebe, da jedu, da piju ili tako nešto, da ubijaju životinje. Ne. Mi smo bili jedno visoko kulturno društvo sa razvijenim simbolizmom, sa razvijenom simbolikom koja se preplitala u svakom aspektu našeg života. I zato smo mi i gradili ove građevine. A prekeramički neolit je mnogo više od monumentalne arhitekture i sve segmente ne bismo mogli uopšte da pokrijemo jednim videom. Tako da mislim da treba da napravimo neku kao seriju videa o simbolizmu u prekeramičkom neolitu, o različitim aspektima života u prekeramičkom neolitu, jer je jako interesantno da vidite koliko smo mi zapravo bili jedno napredno društvo.
I ništa, šta da vam kažem, to je to za danas. Like, subscribe, share, send to all. Pa se vidimo. Ćao. Veraš da mi nije poslao kućicu? Pa pozovi ga. Mislim, ono, morat ću 2 meseca, pre 2 meseca sam mu naručila kućicu, još mi nije stigla. Snimam video sam, ne znam ni sama šta je ovo. Alo, Ej, ko je to? ćao, šta ko je? Dobro ti znaš ko je. Pogledaj. Đuro, ti si. Jeste, Đura, pa evo, ja pokušavam da radim, ali ne mogu lepo da radim, pošto neke stvari mi duguješ. Blago tebi, mi ovde ne radimo, ja sam na odmoru. Zašto me smaraš sad? Smaram te jer mi još nije stigla kućica. Neolitska, ja sam naručila, sećaš se, neolitsku kućicu, stigla mi je neka savremena umetnost, neki koncept, nešto ne znam šta je. Ja sad snimam video o prekeramičkom neolitu sa nečime što izgleda kao da je iz 2300. godine. Kako te nije sramota, ne poštuješ mlade umetnike? To su arhitektonska dela mlade umetnice Nevene Đuričić, koje su trebala da ti pomognu da spojiš prošlost sa budućnošću. Jeste, samo si ti razmišljao o tome kako će meni to da pomogne, a ne, nije se desilo si zamenio pakete, neke... Inače imam neka važna, neodložna posla, zovem te za tačno čitavu večnost. Ej, ne može tako,